ngerasa kaya paling sogeh noring dunyo. Dorong sepiro pintere, dorong sepiro ngertine, kok kari kemelah tak ngomong yane, ngerasa kaya paling bener noring dunyo. Acak kedelengen grayangan jitok riko, sedurung ngemetani ele wong liyo. Umume menungso pancen nono benere, pasti sing lopot teko salah lan dosa. Sepiro sogihe, dorong sepiro duwene, dong ngomong saenak udel yane, ngerasa kaya paling sogeh noring dunyo.